Hey guys, Namaste, Khulumbai, welcome back to Zuriya B Vlogs. Soni दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नोंथांमोना नायलांदो इन्ट्रेस्टेड बा बिखुनजोजों नै बेवाइनि हाबा दं नालाय हिन्जाव गोदाननि दख'ना नायफैदों। बास बायनाय जि मोजांथार। ओमफ्राय बिखुनजो माया आंनोबो होगोन नालाय गांसे गिफ्ट, ओमफ्राय आंबो बासिफाबायगासिनो आरोना बिबार ब्रेन्डनिखौ नायदों आङो। ओमफ्राय नै दसे हनुमान मन्दिराव फुजा हैनो फैबाय आरोना दख'नाखौ लाखांनानै। ओमफ्राय नै गामियाव दसे ओंखाम जानो फैदों आरोना आलासि जानो। ओमफ्राय नै हांसोजों आलुजों। ओमफ्राय नै दा फिसाजोनि स्कुलाव प्रग्राम दं नालाय बेयाव नायनो फैबाय। Our honorable chief guest, Divine Sister Bikunjwniprai is in charge of Brahma Kumari sub-center of Kokrajhar, and Divine Sister Bijaojali is in charge of Brahma Kumari sub-center of Gosaigaon district, Kokrajhar. We have with us our honorable guest of honor, Deputy Commandant Sanjeev Kumar, CRP and 129 Battalion, retired Junior Assistant of Irrigation Department, and Head of the Village Janagaon Kokrajhar, respected Srimati Sanjita Daimari, ex-President of Ancholik All Bodo Women's Welfare Forum and Advisor of All Bodo Women's Welfare Forum of Karbi District. We have with us our trustee and member of Brahmo Baba Techno School, Srimati Bikunjwniprai.
Break it into pieces. एक्सप्लेन तुम करेगा। मुझे नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी पता ही नहीं। नहीं डालेगा, इसके अंदर ऑलरेडी थाजिम살 나오. After the parents are done, I request the children for the activity to be ready.